Welcome back, everybody. Today we're going to learn a new poem in Afrikaans. The name of the poem is Te laat. That means too late. Welkom terug, maats. Vandag gaan ons 'n gediggie leer in Afrikaans. Te laat. So listen carefully to the words so that you can also say the poem with me the second time around. Te laat. Die wekker skree, maar ek bly slaap. Nog 'n minuut, nog 'n minuut. Ma skud en skud my. Die bus gaan ry, die bus gaan ry. Dis eers toe ek die bus hoor, dat ek al my slaap verloor. Mamma het gepraat, maar nou is dit te laat. Maats, kom ons kyk of jy die gediggie kan saam sê nou. Well done, now see if you can say the poem with me this time. Te laat. Die wekker skree, maar ek bly slaap. Nog 'n minuut, nog 'n minuut. Ma skud en skud my. Die bus gaan ry, die bus gaan ry. Dis eers toe ek die bus hoor, dat ek al my slaap verloor. Mamma het gepraat, maar nou is dit te laat. Baie dankie maats dat julle na die gediggie geluister het en so mooi saamgewerk het. Volgende keer gaan ons nog 'n gediggie leer. I hope you enjoyed the new poem in Afrikaans. Next time we're going to learn a new poem. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe my video. Until next time guys, thank you, take care and listen to mommy and daddy and your teacher. Bye.